watinda taindi musisi wakwa kilungu chako kila uipata na chopyo chake thio cha mukamba na kuye bano bobo kabala tukuna asindu proper tukuna asindu nesa tukuna asindu guda nundu wa kusomethia we na kumanthia yulu akithio mitwe na mikalanilie ya mbai ya mukamba na nasio kana kuyati ka mwene keta wakaketeka na no bake lunguni ki chake thio cha mukamba mutumio omwe wa kuma kumwe unatukulilie sio besi ndo akamba maikia na beliefs isu tusikwa kizungu sita wa beliefs na kule sio sindu isu mbikia yo mundi no ithukuma na indi twenda kwa twamba unena ni cia yulua I beliefs imwe cia I beliefs na kana ni ithukuma kana ni cia thukuma kana ya thukuma mweni wito mundi eta wata ero ndamu nikilo mugeka yes mugeka ni kwatia ni wewa pesi ndu ilandu maikia ta nyeru personally pe kibetinesi twakomana kwacha numalite niendete uyani kwa mino komano changethia na ili toko mokangachoka ambo mina ndarikata 30 nomba nikaleta no lethia kana ni silenzie ngene divyani na ukethia yani kindu chuchu kibeti chuchu changethia kwacha na netumanisia na thimo no swe thao amekosi methei na ingi tu ya waila twasoma tukewa wa this school wa muka kwacha wa kinama imanguko witindo botwa school muthi ya no ugo no sio kana kawo ugo sio sindu isu akamba maiki ai sia thukumata sindu isu mukamba ni wesi kithio na ni wesi ni waenda ingi akaenda konondo unatemu tabie onata otete akaona na icio kaisi lyo kindu kino ni keiliata na kindu ke kaungu chono ingi cho ni chao makomana sindu na mukamba kikalanze agesilia muno na kindu aichosa aikitropatishana sindu bingi ila waona na hivyo kwa taani za kendo sivyo sio kana witikio wo ni watuma metikela nondo na mundu kethe mwaba aende sabali ni waenda akatwelwa mata mundu lazima aende chalo kiseo nae waenda tuyoka koma na munyambo widio noka mulili au na hivyo kanini hivi koma na mbo ileo mukinya nona mate na imaenda kwa samono nesidi thekani ku witikilo witichosu maina wo ni watuma sindu ingi masiamini mwewe nae undu wae atona kweka emubate kanake watimso akawona ko kindu andu matene maina mweke wawo ni maaminite nima yindi kuya nyetakwa numbea nengothi ibika banu iwo ukomane no nitikira ngenge nundu mo lakini tene mundu yawa tbai no akuothi tumaenda kwa mundu aenda kaboyo ko kwa sababu ya kwingona uibika kuna mithoteigwa nese withemo kwa sababu no amba utesia uminenge ebinda ngela ni suma ile indu chukibete nzebezu ibete na imeka na ko ulokothi endo kuroko ndande ndo kona kuni metikilite maketi yake uwo sindu isiago ni nanga iwone wa matera cia ko tusio banyitakwa ndungo manana kyo gethewa mekosi na ntinye mwetani mweka kobe mabeba mati yani asia kindu isu kila mundu waikia ugethia ni chagu no ndo na kono matuko wakulete kieni chao kanai onakata ndukona ini nikile mama eta mazangu biko banga duanga paluka ni chao na ndwa ni silabu hivi mabiama kiondulange maumeteko kyo sindu kyo mitino na ebinda ya tene alame tire sindu isu ngainda manenga woni kuyandu mona na ndo asiwaenda kwake aikuya ona
kana kwa huko kwako ukila wagima mboi mbizio kadogo ko kana wako na mundu ngundi akaimba kana wakakuwa mayo unaenda kuka ukaenda ukaseuka kikamba ugethe ona wako na mundu mumisia wagima mboi ndio ndojeka ayui kwa disi okoba tene andu ni maikia kana ndo ilete unango ithemboni yo peke kata unango ithemboni waenda kunango ithemboni yona nai ano mathemba mayaki itawa ya taro te kanisa ya matukwando la kanisa withi kuje kanisa ni tio withi no thuku withi kuje kanisa ni withi thuku na mwandu atene ni maamite isu ni nyomba ya Ngai no nipo mukamba watu amabata make na wala waenda kumuthaitha Ngai ula waiwo kuyatha ukaona ya kanisa pandu batheu pau ye bangu yunge wainegwa ati mundu mauni ngwe themboni amekila magwangi maizo kwa bia keke wa muthanga nengina maiya kana bwa maiya kana mwekambele ni aluka mbele ko uenda kwa cia Ngai citu no cia thukuma Ngai citu cia thukuma api yo no kaenda ona kwa thungu kwa Chinese wona maundu ange mekwa Chinese ukili ukethia kindu kio na hiyo ona ko kwitu munya achona lakini maye kondo afani muno isi no nzane agwa undu aindime wa maiki ya ng'ombe ayo boya mona ng'ombe maenda ng'ombe zuike kondo godeze kyo nginda wala mkilamete kite kilamete kite kwa majiona ko yuto wenda kumbia kila mukamba wetikilite akase ni woka ibo bathaithia wa ni bo bandu bo thaithia wa mwikio usu ni watu masindu sikika no kethia wa bakinya undu andu maizeti useo na matabisi andu na imeze kila keke wabu waenda bakinya waenda obeka na ino ona nai na kunokona nai na yue twese kwi kundu kumwandu maingie mathembo ona maka nomba yue ningi ya waye kalekane yuna kwe ukristo ni okie wenda umina sindu isu na pe mundu mwa unese mundane kwake bae ithembo na athia atemanga ngaba ende Kristo na ethe me a Kristo ala Kristo Martin Ngai ya matabaguo bo indanse mato manakula kwithea wana keso heona timie thembo na tena ng'ombe ne umiwe me a Kristo andu no mekumba na withie mauma kimane kikia kiangini ngi maume kwa mokite kwaku kwa ema na meoka magwire sindu na mayuma nia na hatha uko yona ne nimeregeria na uba yatha ukawana po nikayu makanisa ne mandie moyo sindu mekiwe makanisa maiko ona ngi yungu ne uko ya niozine bazita na ko ketwi athiwe alola na wachumwa mutabania lakini wewe one kingeije buti ndio ngwe yune bwa yula de puti yule Ngai yekwo lakini sindu cia tene na mwatene maena Ngai ciakwo na maitha Ngai mulungu olate oloba yo makanisa no wathaitha wa Ngai mulungu na wewe Ngai mwatu wangi na wewe wa mapata mokwena na standard yo ndio bwana na thithio cio ndio bwana na isonge ndio imese kuwani kuthuku ona ketha kwa uyo wana wezi wika nai ona mwalange metemeze we moi ange magwika nai na nicho gitumi Ngai wokileti awe maguma cia woi maguma cia woi na kwa ola maamini na mwetekera na Ngai wewa wo wawo mwikuna kila kiawo Ngai ewe ni wewa kwera standard yenyu ndo mbugana ndo mwili ndo ndakwirikirio wae mundu kana uwe kindu cha mundu kio mande sindu cia kuneza kusubia ndukona nai
Kou twasimikiwe nwemwe wewe andu maikia ukwikia kombene sindu imwe zi matukonete ya waisi abitiwe nebinda yue ne kuya ya betwa nebinda kirachi abitiye nyininye ndi mukamba pyo ukethia ainewe mbaire ciomba na ndi bala bembai ni mukristo andu maye kwatani thisi naiba ndithi nebu ndonge ndithi ngethigeci ningi andu maye ambiye kwejeta mbaye ya yuta makienda kamenya betanga na ngai oula umwe no waiwo na niwe wa mabata mo naye wa meani asia wewe kuya na standard yo lakini ya ni macho sie kindu chuo no ile utabani wala wekwa wewe ko hali kwa ke kama no wa kalebe kalebe ke kaminze wewe no kona mabaluka ngao mabaluka ngwejo at least uko na mabaluka ngile uko na umwa tia uko na yokelwa yo sinema yo sindu shoma yo sinema yo Kristo yo sinema tiwe na ba Kristo ni yuka murabani ko tawazi ama ko tawana zi oba kitu kasingai kana la kwenyu yona no maiba lukanga kunzi onde mundu akapuwa na nzi akokela kama ambeti ondo Yesu apita Dwewe ine na Yesu yenga indevia Yesu ndevia mundu wogele aye ena lokote semyo eloka imaba ngemyo ndi wa mayaze mali kwa ibeba mutheu ai beba mutheu tenda ukuliko kana nokela ya ikwewika kilo nena isiko tesi numenda odhoana ba isi nsi odhoa isu riba katata tao bweli yo noko na mundu ryo chundo kato mundu yo mo Kristo ai ukeze ati no chobo tadhoete utembeana nacho ni mlembo loko nengo niwe makizange mambe yete machima mirembe na mano amatwa na maisi ngizungi yunikwa utapani ola bweju ona oyatewa tivyo na hivyo naoni nebwe rais wa Kagame wabungusie makanisa sejua alameka ba alama ileta mena doctrine yekaba ngoma yakwetikilwa ti mundu amuke omunde azie neiwa nitangurwa netiwe na ingi mome kitayita mundu ayita une ayasi asangiwa go ngale ya ku ministry ingi ukebwana aziwa ni bilionia na ni ndembo ile kunengwa tio ndembo ndembo andu makanisa no meze mwe andu mema makauma sindu ingi niti osiri ati yago ni kwa nwende na kuelewa sindu mbeangange kilunguri kithe cha mukama tuva mutongo TV na indi tuisio kanisa ni tuthwa tuinenga ngambe angange yulu wasindu yi tukwekia na ingi sie kuendea na ingi site kueleka nesi ya muthemba iba nita ndakitali munyona tuva mutongo TV ngwatanio ya mukamba nitwasiokanisia indi ya kele musisi wakwa na indi twethwa twinenanisia sindu ila andu maikia na twetha tuikulania pe sindu mbinge pyu andu mukamba waikia kindu chu achona nilikana tu skulu tuisoma pe kasamu kamuti twaenda ugwa kaoleteta ila twaselewa itwe no yeki ngusuni mwaselewa mwekete ngusuni inyo ndo yona mwalimu amwekea indi bwana omwe wetawa ndenge yake ngutu mege akamuvu muomone skulu mwalimu waka akona na abu akethia ko umwenda andika mubwe ne nimutindie mulonzete ba mati nwaka umuthuku pyo mundu nacho kindu kila wiki acha kunwelwe tina kitha acha cia meaning kowe ndumia mugega ni ngule pesi ndu inyumu ya nini mwaikia nira uko ndia akegwa kau ni mugamba guguririta kaminete taketa wakamutika uwe nikala kamutiketa wakaku
ukilazia wakati no kala kaka kake kunza oi kwira ke oi nikamubaye usu lakini ko tume atu ili oli akewa kogwiro ithita akatusa abaki zone twambatite twendete school ini hata waenda wake ukola ke kalo leta wakaguo we jue sindu mingi ni kwiyo witikyo nutuma maundu methewa mwega nondu nutonya kwenda uthi pandu tayuta kitene na bandu benga ingale tumuthi kwe biki ndi bandu lika iyo mundu kwe kibikibi ndi bandu jalika ko wentu zila to yenda kinya ukimani muthia ndusela ini tene mundu kethe bandu kwenda kuthi naenda uthi no tukana temo be ni kwekia ngayela yake muthiani wake na wiki waku uyuma na ketha be undu omwe kikamba ketha no kaguo sawa ketoke angaithia kwikunde na ikuma atia no ikuna uzo ili ni wanda no ile akonondo na wakwenda ne ondo bana mutino tozu wea wai ukinyite maimangoko mena mundu ti wakoma ona mbewe kaoma inde nyeta akwa nisilia ngikumbuka na bitie mwaka 57 kuma baka Singa Primary School naenda Kaliloni nakukimana wika irune skulu wainga wa mwingo onduka zibu mwingo na ketha tabika bakusio muomo saa 12 sia kuicha yesu kutabika saa 1 tisembere kulugile yoni na itwaenda okila muthe ni bagu time ni makila muthe tata yandu atano hata mabu twakomania tabe kanisa akazinga natili kila ilia zimungala ili kwa tanzia alabatia mradi kwa wanawake kango katika Brazil kwa chibu kioko tukare na nguo ndugu ta Kaliloni na ni kwa atenze ta komana nacio ndio na nyamwingi kana wizi kana ketha itamothe one thia yake la karamboko kia na nyamwingi ili ria iki pe bana ndio banguleni ivinda ya bengule ndia amiona ndizo mabangule na thia na tulai tambatite kwa mwalimu weta wakano wa jogo na yu pesa muzingizo kana yalika kisioni wethe ayu ni ati mkisio juu kio tute kando ndundulu na kwa ndundulu ni mionete na ngewe angewaisu na itasiekea nundu yewe tewe yamba bandu tu maana ikutha ona ketha no tuko muruzu tekia mapia maingi muno na mwinyiti nginya eyulo keithi yamba ketha itamani wiyo tio saa 12 kigo te bukite ni gwetia ne kuthira reka bazio kaingi igusembera odi omesembethia imwe wiki ite muno omesembetha cia niki ngi ndundu na tundu lando magwe ni wote etikilete nundu tethi yawo etiwete iwe nyamwiti ndundu ni thoku ya tundu abandu nginya pakagwa mundu na irio taikio noguo nundu ngina maitu agina susu agina mau yuto na ole na gaziara ya itile indi itamelonga cia tamelonga cia ati wona saa ingi utembete uwa miwa ni kasuni usiwe mikosi wakwata yue kila kabila ya mundu kila kabila ziko sio siere osio na kangi twe wawe mundu la wona loma na methwa make usu ni muthui atwika muthui yani loma ukana mikosi yothui yani wa miono netha winja uthui ugitambe yokwatia uro tata bwela kili loma dio ni wone dio itwendo la kudio takomana loma utuko kati kezano kuja ino dio loma wendete widio na yeko naeza ngiko kuja udhua kundi akewa
Indake hapa lakini loma na yo wakomana na luma masaa mana iwathua loma na kukema na chukema ni loma sia imbinge muno kema ina ku ona yundi sinye ndiae saona loma na ndio tabia loma wili na kwa na wona kwiki ndia wona muthenya lakini ki utaanze icio nze cionete muthenya wao na loma muthenya lakini loma mundu ya mundu la wona bila naoni ta loma na wonie ndio wo ora ora weo kabinu dikwa oiliata lakini ono kendo newo atiloma wono kendo ta manaki ile babe ta we kungu akwamba anzuke bandu nono maitwa mete obuo oundu aona loma ini ya wona ukethwa believe ya wona loma utwika muthui no loma na wandu ezirwe ya wana wo ndwe mandu ya mandu bangi iwo mugamba ndwese loma memetiro ndo na loma kuonanga na loma wizindu wizindu ndo ate kidwa nge loma ndo yao wesa akidwa wizindu ya mundane wesa na kwa ndia ona wanda okethia pandu penziwo ke en loma komanda ambo yuko ura wanya mu itiyo no bandu kondoku ngi wala emetingo ni wani etingire ndenda maundu maingi ko uno undu ya mundu bindite mundu te maundu maingi lakini mundu rona ithe muthuku na we ngomba inda cia thuku na kwe mo bizogethia we ni nao mundu wizibe ya mundu wono ikimwa ng'ombe for example wono ikimwa ng'ombe wamuka kwaja wona ng'ombe ya ukima muthono zuma no agona kulwenda uthindu kathi ndira mikosi ndira mikosi ya kwambelelia mukosi nomba ona kutulwa ocha ake ukatulwa wewe kulwenda asioka hata imagine wao mama ngai wa manjabu mundu wao ndo kukangite kuthela ngokeki wokathele bia ego kutulwa kwa watulwa unaketha uyenda hapa si mukosi wona waenda ndukona neza sio kindu kete ketwe nando alamesi na kuyanga matula mateza na mai lakini alamesi mawo mesi kina lakini mathi mundu zio ndasani agwa icha ukiende ni kio kizani yo kethia unena mundu kethia lakini yuwezi maundu azuma tukwa kila sia wawe toke wa maundu azuma maundu mabetiwe nemi lakini uyono maundu mayiendea okila kindu ikiya wetajiwe tuna nguraje kendo kama jenzi no kwewa tisilikale ya myanangi yanangire na pambe ni sia na ine ka mutiani ikeka ketha ili wa mwaka ikeka ba mwiwe 10 na 11 na ikosa risodi mwaka ngemwe kana ala membesa mambio sisi siana ile bide makaongania isia na sio ikaenda school na maana hivi isoma ketha ni wofu mwana isoma tio kubaluka tio kweka aisa tukande university nondo ile na mbesa leo moro ekala ngua ya school dalongwa ukasi mwana ni wozi ndikina yawe yewe nunu ni amuengie muiyo muito wamwingie ise kindu utatona na thie ka kwete nondo wina mbesa nyingi nzimbingi uko na bana sia mthemboso kana mwana wethi ithe na mbesa ukethio na skulu na bangi ora cha unokunya na ati masomo ni mwa na maigina ko nondo lo wethi kwibata ko kwithina no ona wa muthi wewe akisomo kimwe na alright mesa wa imakwatie mawe makwatie mawe ende amaendie na si lakicho ngumu kana makirio sukuma hakuna mbona monge ni matiani tano kiebu na iye kwa November December iso zeuma sio itona mina maundu na rusha hiyo kuona na nonge hiyo sio itona mina sindo hizo tayo tona ewa ya kwa mfano na ndia cia niguo ongapa no ito babinyande itu kwa mfano okegwa mwako su oya milioni 50 ewe milioni 50 ngakulinde kwa maenda kwa hivyo wasio ng'ombe ikaenda tulopo nyumba kwa paka wasito ikaenda ito mbele meta maandi ta maandi yako
na kila bandu ketha me ramena anta o ketha kwa kama milio ketha bu kenda keitumiwa na maisa ithiwa ubitoketie account yaku pesa ilingi miongwele wa kotini kana bura nukoza oyi ushumira umuthi kuno kwika u andu manya bithie na maundu maingi na maundu matweka ni mbesa hii milioni ende kulende kosinda kwitwa mundu akazawilo kwetaka ku ma account mathokie nangi na ciambe yo bindwanwa yu uko u ebinda ya tene akama yanenga wotongoi niki tene niki chau kiucha tuma andu maikia makasi mundu mukanda ethe mutongoi musio mundu kanda twetwe kibiti ya musi ona ketha bo musomo engi akama manambe mabya akama manambe mawya na walimu ono tabanya maina iko ateje sila okop ngoja yatumia mara wanachi makanisa ni mayaibeti yuwe mundu muka ona yeka atusa wa mundu wa musi tuni cyo kitumi ni omonde maiku oye muno onakuya ume nendo kumanya mundu wasoma ni masoma na sio kila king na kinya na dai kwa mwandikiwe na andikirie ndio kasani andikirie no hai yesuno sidikaino ile ile kwesiria muno ina imandondo ikana umongeyo uvizadio lakini niweze ona beo believe ngeye kitu ukethia ando meikia waliko bizine wa serikali wailete koza na walika bubuye kengei ko yethe anota byandu ugo we mbado wekitotuke nibwo tito mosenzia mwiki yoswata jwe tiyenda tebwate yonenga mura for example raptanga bana waito tekebwa mundu oya no kwa statement yake account mbazi yake rutumeye neza nabwa pesa me office ni kwa neto za mpe omami na tiasi ai wabina ndino sobete male itu lakini ketha makoya ngatibo kwiriza wabija ni mujie na tiwo nakua tio mano yurezele kwirela mundu na sindu si atamba ko kuonza wele ya samba kila bandu ngania ni muone uyi ngale wiki nisani wa tusio ko ba thaithine nondu andu ni maikio kia sindu siene ila mundu wasia akwata kindu chene kana cha ene nthi nukukwatwa ni nukusilelwa ni ngai andu maikie kiu uthungu daetie sindu cia ikiwe lakini imwe ni thukuma twetekelana kana sindu ine cia thukuma na ni thukuma ngi no munthi nondu kwa mfano kwi mundu wabandite iwa ciake kana mabokato magera kana maembe na yeye tuwa watu were awo kili yeye ogwa kere watu waenda waya kira ndiriwa ukaenda ogetu ogethera ukagazi wenge indi umonde yuzi katua make korogera mutu wa kunugede ng'ombe agwiko komwa kathagwa nyumba yusi endo mbingi ula owo wate na wai mukendo athedi andu angi nweze yu no asise soko withia soko andu mandu kama endelea na kwingi niki rundu andu ni makwatangie sindu siene na sindu siene cia imbinge na makwatwa induka na mundu uzu ndeze kwijelesya kasia na kwatie kinava na kinava na ende yuyu twakengwoke yawo ikitoboze wa umwe ikosa wekie utekumbula ambapo no bungo kiukijethewa yito kwa boro kalili tijuiba ko kwito ne kwa kwe blind bingi so cia bingi nena nesio kulia mutume omwe awo Yesu la okop na mukulie ndi yuwo umako uyu nwambi uyu nwakuka ambia uwo munu wondola waendie yeshine ana thisianza ipo uwo umi mama ko makati asionze makati ai and blind kaka meyolela diseases
na ila sindu isi anyibangie twende ba uithi kona ucionzo kethere waendanga na kucia imbingi na kuma ofisi ni video koloni mathuku masi andu ma lawu no la ofisi ye mundu ukuina na miro na kila maendie ko matheleto ni kindu kusiwa kethe kindu kwiti kizakano acho indi mbeki yaki na sindu ya ile kusiwa kethe ona isi awa na itu isi awa ibinda ya tene ni kwatwike kana mundu akomana mundu ma mukono omwe sia kana chonse you know kieta wa uniwe no yake ndo chwiki usi andu kukomana andu ala makazi ni andu masiani lakini yuyu makazi ni koma takoma ni zena makazi ko wewe hapo muzizi wa kilungurikire cha mukamba na indi ndukuoleka na kindu kila weki yangoni yaku na waiki yakana kieni kikwethiwa kithao chobona kuya yulu etuni ni kithaa kiyiendea nitawanda kishali munyawo kilungurikire cha mukamba na tuiva Mutongo TV ngwata niyo ya mukamba.